Min Vasile, hem bu Bişli Show. Bugün bizde konakta Tatar estradasının energizeri, işlepeli yigit, mine degen jerşe, şep etip bi bile turgan Münir Rahmayev. Assalamu alaikum dostlar. Ben Allah'a şükür jittik. Hadi indi boşanma sınavları. Tanıyız. Münir, nişik senin halleri? Evet, işten kalktım da elime şlepen aldım. İyi kirdim. Balaları gördüm. Yemin burada mektepke girdim. Mektep partisi arkına oturdum. Nişe yönlük oturgan idi mektep partisi arkına? 2006 yılda bitirdim mektebini. Nişe yıl bittiğinde kadar. Son olarak 14 yıl. 14 yıl bittiğinde 14 yıl olarak yıl sayın Elmerke kile. Bizning fevralning oxirida suhbat kunida biz bilan ko'rishamiz. Butun maktabning o'qituvchilar ishlatdik bizni. Ular bilan ko'rishib birga konsert yasalar, nazarga shunday şeyler ishib o'tiramiz. Mana shunday traditsiya bilan yil sayin ko'rishamiz. Demek sen klassdaşlar bilan LMT'de? Bir-ikki kishi bilan. Ko'pisi qo'ylar yeri, qo'ylar bilmayman. Ular kelmaydilar. Belki oila, bolalar, ish. Klassdaşlar bilan LMT'de bo'lgan Münir Rahmayev mektep programmasi nechigirab bilam ekan? Hozir tekshirib qararmiz. Ham birinchi sinf matematika. Münir Rahmayevga qarshi birinchi sinf o'quvchisi o'ynaydi. Birga kel, isming nechik sening? Adila. Adila, sen bo'lganini bilasizmi? Kim u? Qo'ya ko'rganing bormi sening? Qo'ya ko'rganing bormi? Bir konsertdan benim bir xayr qildim men eski klipda konsertda shoir bolalar chaqiraman sahnaga ular siyasham ular shuni savol berib sen bilasizmi bir bola aytdi bilan bir ismim chiq men o'sha Birinchi sinf matematika. Bir karabilda 5 kichkina qutqaruv shlupkasi ham bir qutqaruv shlupkasi bo'lgan. Ikkinchi karabilda 4 kichkina shlupka. 2 qutqaruv karabilida barlig'i necha shlupka bo'lgan? Sen maktabda o'qiganda aytib qodimsan, yo'qsa qodimsan? Kesin kelam, men гуманитария studentlardan bir yo'qday. Nаш математический преподаватель, конечно, хромал. Mana shunga ko'ra mening de meni o'qituvchilar edi, подтянули. Birinchi sinfgacha men ularni bo'lib chiqdim. Так это литература, литература, история, возможно, конечно, бандада. Он да идет рисует. Шутка была, малая шла идет, без видимого нарсала. Сигнича тоже, синхронно именно онлайнда, что бидан была именно. Тендеркна ошшамада бетеле biliyorsan, dokumentleri, şunu kadar var. Aytadi Münir, sen darsdan qo'shib ketganingni bilasizmi? Necha taqqa? Necha taqqa hatırlayın mı? Var mı da taqqa? Oshlandilar. Ну, narsa endi biz yigitlarga narsa kerak. Magazinga borib, noyimlar olib, yo'q, biz olmagan edik biz. Demak, maktabda sug'ish chuqlari bo'lib, darslardan qochib yurgan. Tartib uchun birlida, ikkilida olgan Münir Rahmayevning birinchi sinf matematika bo'yicha bilimlarini tekshirdi. Münir, sen javob? Men bilan ular qarab oldim. Mening 11 bo'lib chiqdi. 11 shluka. İki qutqaruv karabilida borlig'i necha shluka bo'lgan. İki qutqaruv karabilida 11 shluka bo'lgan. Hamma durust tugul. Rahmat. Bayram bilan baxtli bo'lasiz. Chunki bizning Adilani javobi durust. Bir qutqaruv karabilida 5 kichkina, ham tag'in bir zo'r shluka bo'lgan, 6, ham tag'in 10. Молодец, Adila. Seniki durust. İki qutqaruv karabilida 10 shluka. Necha turib Demak, birinchi sinf birimlari natijalari bo'yicha
Münir Rahmayev'e 1 bal da verildi, Endi Okuşlar komandasına 1 bal verildi. İse 1'ge 0. İkinci sınıf Tatar dili. Miyavbike nit oynamay, ko'zlari bo'yib anam. Qolgan harflar bilan berilgan so'zni tekshir. Emine, mana bu bo'yiq so'zida yozilgan kerak necha harf, necha ovoz, necha yomg'irov, sangrov bilasizmi sanashadi. Mana shunda qilinglar mana yozsam da bo'ladimi? Hamida, Munir, mensa sening ishing yomg'irdir. Albatta, mana kelganda Qozonda men to'g'ri til Нашел было, я когда разработал ветраги, мы шли ченки меньшилешем, ол барам, казатада да журим, мене тотарша шокра айветра, казатада теле болды. А хазыр мене мында фарим, да, теңли язам. Болды ме? Ана балаларны катышып. Айе, балаларны дөрескә. Боек сүзе, менә ничә хәреф һәм ничә аваз бар. Яңгыраумы, соңгыраумы? Сиңа яңгырау сүзе Яңгырау? Яңгыр это дождь, а яңгырау. Яңгырау, соңгырау, звонки. Яңгырау, соңгырау, evet. Кыскасы, или сразу бирелесин, или эшләп карыйсың икәү. Әйдә эшләп карыйсың. Әйдә бергә эшләп карыйк, чөнки миңа өйрәнергә кирәк. Миңа бу бий булачак. Өйрәнү булачак. Менә монда нәрсә нишәгә кирәк монда? Менә яз хәзер буйык сүзен язып алды менә шунда. Менә монда язам. Әйе, шунда язады. Буйык. Әминә, син эшләдеңме? Кирәк монда үзең битергән. Менә хәзер икенче сынып баласы дөрес. Таbii аңлады, теге яктан бассана менә өйрәнгән. Менә хәзер аңлады әле. Нәрсә язган син? Bir harf һәм 5 аваз. Ә ни өчен 5 аваз? Аваз өчен. Çünkü anda bir harfte 2 harf biri. 2 avaz bирәлешә. Менә дөрес җавапны белде. Бу сүздә ничә хәреф барлыгын, ничә иҗет барлыгын әйтеп бирде. Һәм икенче сыйныф бирим нәтиҗәләре буенча укучылар алда бара. Гомуми исәп 2-гә 0. Yeah. Менә нәрсә? Beşinci sınıf eylene tire dünya. Münir, sen şunu ifadeni bilirsin mi? Eylene tire dünya diye. Так, әйләнә, я думаю, что это Окружающий мир, да. Бар еді місің бәрі? Болған еді, біздің бет неше природоведение болған еді. Әйе, әмі қазір ол окружающий мир, eylene tire dünya деп аталады. Һәм инде анда әлбәттә әйләнә тирә дөньяда булган процесслар өйрәнелә. Минемчә, синең өчен burada авыр сорау булмаячак. Һәм бездә 3нче сыйныфта Мөниргә каршы егетебез уйный, шулай бит монда киләле. Исеме ничек? Aynas. Кем? Aynas. Айнас. Айнас, сәлам. Салам алейкум, Айнас. Айнас, отыр. Айнас, хәзер мин сиңа да һәм безнең Мөнир Рахмановка да бер сорауны бирәм. Һәм сиңа җавап бирергә кирәк булачак, яме? Син бабаны таныйсыңмы? Җырчы? Кайда күргән ул? Ә нәрсәләр җырлый? Берәр җырны искә төшермисеңме? Мөнир, син безгә берәр җыр искә төшерә аласыңмы? Нинди җырлар хәзер яшьләр таный? Алар бит хәзер Моргенштернны таныйлар. Хәзер. Үзеңнең җырыңмы? Я аңлашмадым, нинди җырлар җырлый. Sanduğu açığa sırrını söyleyip ardında kayın. Şu kayına seni pişirliyim, sine sağınan sayın miniciliyim, miniciliyim sine sağınan sayın. Beni şu koy. Ay rahmet. Bu şey hamurası bilmem. Lekin biz bunda jırlagan için bal vermeymiz, biz dürüst küp cevap bergen için bal beremiz. Şuna göre devam ederiz. Eylene tire dünya. Bu resimde üstünlüklerinin sulao prosesi ko'rsatilgan. Qoldirilgan o'rinlarga tegishli so'zlar yoz. Anlaşıldımı? Нәрсә икәнлеге? Тут показан. Anlaşıldı. Понятно, да. Üstünlüklerin sulao prosesi
Һәм менә шушы түгәрәкләргә калдырылган урыннарга тиешле сүзләрне табып яз. Ата кендере менә татарча минем да. Урысча яз, урысча да яз. Ага. Сиңа да ярдәм итим мәзбәк. Кеше булса, мен дә нәрсә булган мөмкин, бу чыккач. Ахау да нәрсә барса. Tamam. İsteyişli parayla Sinan'ı bilesin. Sinan'ı точно bilesin. Üçüncü sınıf eğlene-tire dünya sorununa dürüst etip cevap verişi tabılmadı. Demek Münir Rahmayev'ga da o'quvchilarga da 0 var. İse şulup kala 2'ge 0. Dördüncü sınıf İngiliz dili. Münir, nechik seni hallar ingliz tili bilan? Sen ingliz tilini öğrendingmi maktabda? Yok. Deutsch. Guten Tag. Demek sen... Demek sen... Darıca bilen ne şunday. Şurada. İşine baş patiren nanu başta biz Bu neydi? Nemis tili. Nemis tili. Şunday öğrendiniz. Ich gehe einmal spazieren, was da, wo es denn dazu? Ich gehe einmal spazieren, ich gehe einmal spazieren, ich gehe einmal spazieren, was da, wo es denn dazu? İngiliz dilini öğrenirsin mi? Evet. Mektepte. Eyda, otur mu bu yakın ya? Senin ismin için? Hamile. Hamile, sen bu olduğunu bilmesin mi? Hayda. Hatırlayın. Televizyon bakıyorum. Evet. Televizyon işlemesin. Hatırlamıyorsan, постоянно нормально. Так, смотри, İngiliz tili. Менә монда берилгән сүзләр, bir misal күрсәтелгән. Бу сүзләргә туры китерергә кирәк. Икенче өлештә билгеләргә кирәк. Аңлашылдымы нәрсә икәнен? Прочитай и найди пары. Anlaşıldı mı? Bundan para tavara gerek. Клоун һәм соңгысы менә цирк исеме, то есть клоун в цирке. Дальше teacher. Кем ул teacher? Менә мин кем синең хәлеңдә? Ага. Кайда булган мөмкин? Әйе. Birimi neticeleri boyunca Münir Rahmayev'ga 1 bal hem o'quvchilar komandasına Kamile 1 bal alındı. Demek bizning ise 1'ge 3. Русский язык. Русский языкта ruscha bilan сөйләшәбез. Синең исемең ничек? Алина, син бу беләсеңме? Юкмы, күргәнең юкмы? Әйдә без хәзер бүген рус теленнән сиңа биреп, имя һәм шуны эшләргә кирәк. Обозначьте падеж имен существительных. Любить русскую землю, на соседнем огороде, участвовать в уборке территории, выезжать на комбайне. Значит, падеж будет сразу помнишь. Сначала надо сказать, что такое существительное, да? Нет, существительное, а падеж. У нас всего 6 падежей. 6 падежей, да. Именительный, дательный есть. Ага. Самое главное, падежи ты знаешь. Именительный, блин, дательный, именовать исем берега и давать. Все? Ты уже готова? Я не готов. Человек даже писать не надо. Человек сразу, сходу. Она молодец. Я сам не. Эйдә? Так, ну все. Әйдә, сәң сен.
Малышка, какой слушательно? Земли. Ага. У нас есть 6 падежей. 6 падежей, понятно. Да, именительный, Именительный, родительный, дательный, винительный. Салам алейкум, Мария. Короче, ну что ты хотел? Яра. Падеж bulma bildim. Дай всем попало, и нормально все выйти. Demek, 5-ci sinif rus tili padejning so'rovlarini isga tushira olmisha intikkandan so'ng o'quvchilar komandasida da Munir Rahmayevga da 1 ball da berilmaydi. Demak, hisob shu kelish g'alati. 3ga 1. Haligi o'quvchilar komandasi olda boradi. 6-chi sinf geografiya. Munir, nechik seni xallar geografiya bilan? Geografiya, evet. Biz gazeteler boyunca faydalanabiliyoruz. Veresiye boyunca şu an karar verse. Neydi sıra bu? Evet, sıra bilan qarashadi. Sıra bitib qoldi. Ismingiz? Zila. Munir Rahmayevga qarshi 6-chi sinf o'quvchisi Zila ham dil g'odiy so'rov. Tüm горизонт yoqlarini otar. Bu sıra mı? Bu so'rov. Мы не утверждались, что ли? Нет. Основные стороны горизонта. Какие вообще могут быть стороны у нас? Вот мы карту берем, да? У меня карта, например. Экватор. Да. Экватор это не страна. Экватор это... Нет, горизонты? Какие есть стороны? У меня компас, они yoqlarda. Ну компас там, да, несколько раз. Допустим, компас или карта, да. Sen bilasizmi? Ayda javob berib qarasang. To'xta, давай boshqa Munira bilan so'raymiz. Sen o'qishni bilasizmi, kстати? Qanday ko'rganman? Sen bildik shu televizor такой, sen televizorda yashaysanmi yo'qmi? Yo'q, hozir ko'rsatib berdi. Ishlab. Ko'rsatib beradi. Ko'ralar ish kishilar. Ko'rsatib berdi. Qo'yib ko'ralar. Ayda javob berib qaraylik. Тип горизонт yoqlarini otar. Чтобы дать ответ, мне просто на тажмете керек. Давай ruscha yap. Yo'q, тажмасы керек на Основные стороны горизонта. Основные стороны горизонта. Ну ты уже их назвал, ты правильно назвал. Ну, была бы там, получается, юг, запад, Ага. север, Ага. восток, Dürüst. Tatarchası Tatarchası nişi bizga bo'ladi. Zileyka Tatarcha. Kıymak, Aya. kıymak, Aya. kıyışırış, Aya. kıymatış. İşte bana Demek bizde qoldiramiz. 6-chi sinf geografiya so'rovlarini Munirda o'quvchilar da durust etib javob berdilar. Demak, men rus tilida javob berdim. lekin baribir durust. Demak, har birisiga 1 ball berdilar. Shulaytib bizning bu o'yinda o'quvchilar komandasi jing'ishi bo'ldi. Lekin Munir birda bir shilmay, chunki u maktab programmasini tag'in kelib o'qirga azrali. Shulaymi Munir? Ishondimi sen maktabda? Ishondim, bunda o'qiydi. Rahmat Bezos. Bugun o'quvchilarimiz Munirdan kuchliroq bo'lib chiqdi. Lekin biz birda bir shilmaymiz. Shuning bilan bizning topshiriqni tamomlaymiz. Munir Rahmayevga maktab o'quvchilaridan ham 2-tar gimnaziyasidan Bekzor rahmat aytamiz. Rahmat Bekzor, Vasila, bolalar sizga rahmat, o'quvchilar sizga. Ko'nglim bo'ldi. Men oshadi. Tomosha qilamiz. Kelamiz. Kelajakda da ko'p etib 5lilar olamiz. Yaxshi o'qiymiz.